Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba olethele lona namhlanje ngilethele-ke laphana-ke umlisa-ke laphana-ke obekwi-manifesto-ke ye-MK laphana-ke kutholakala engathi impela-ke uJacob Zuma-ke akavazi alibhade-ke lapho-ke uma kusho-ke lo mlisa lona, kodwa angifuni ukuthi-ke wezwa ngami-ke mina ngikudlalela-ke ividiyo-ke uzizwele wona-ke lo mlisa-ke ezishoyo. Nami sekucela kuwe laphana ukuthi masizwile-ke le video-ke ungene ema-comment ufupha sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicinze nebhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe le video-ke awuyithokozele. Comrade uzo-addressa mina manje ngoba abantu aka-addresswe lana aba-addressanga abantu bapha bedinwe kabi la belinde uZuma bangamthola uZuma. And ekho nomuntu ovelile ocishe uba nesikhundlanyana esincanyana ozosho ukuthi uphi uZuma abantu bebeze kuyena. Futhi mase ngiyabodwa uma ngathi ubuhola sinabe e-South Africa ngcono vele ngingene mina manje ngivele ngibe umholi. Mina kwa-addressayo manje la ogwini lana mina uma kakezanga ubuhola bukho uma ubuhola bukhona abantu abangabaholi bathulo nje lenguthi abasho ukuthi kwenzakalani. KwaZulu Natal into ezizoyenza njengomkhondo wesizwe manje mina ngizokwenza agriculture manje umholi akekho. I-agriculture number 1 KwaZulu Natal, umuntu nomuntu uyakudinga ukudla esizweni. So siKwaZulu Natal kumele senze sure ukuthi wonke umuntu uyalima, wonke umuntu unengadi, ey'koleni agriculture iyafundwa, abantu bakhanda ukudla. Okwesibili okumele kwenziwe ukuthi sikline yonke into KwaZulu Natal. IKwaZulu Natal must become a cleanest province in South Africa. We must employ amakina azogunda umgwaqo, bagunda otshani, bagunda iy'hlahla emakhaya, emalokishini, emadolobheni. We must make sure iKwaZulu Natal is the cleanest province. Okugcina ngizokwenza sure ukuthi top 3 yami ukuthi ngiqinise zokuphepha i-security. KwaZulu Natal kumele kube nama-community policing forum, amaphoyisa, ama-security, yonke into ezokuphepha zibe seqophelweni eliphezulu kungakucishi ubugebengu. KwaZulu Natal must become a safest province in South Africa. We must stop murdering, taxi violence, political violence, gender-based violence. All kind of violence must stop in the province of KwaZulu Natal. That address here ukusport and leisure ngoba akekho umuntu address abantu so nilindele endabeni kuzothi uZuma uthi akatsho ngolutho akuvele ngene mina ngoba umholi uyazalwa kabekwa. Laba avotela abanathi, those with power have no ideas, those with ideas have no power. We are just infiltrating now the space. Siyalida manje ngoba akekho umuntu olidayo.